Sabda janjongan Rasul ilahun murid ngan mufum jinolon peri lagi akan troh atuh umat lon suatu zaman nekele nabi alim ulama halisa junjong ji menit patong hanji paduli ji menit patong lah patong hanji paduli ada gepegah lambidang hukum jita gelenyung jidengo hale ada gepegah lambidang hukum geda gelenyung jidengo hale umaji ulun bala nepetran oleh ilahi nalhe boh bala Tuhan nepetran pertama pun kurang raseki kurang bogai di dalam gampung baudum sunggung jimu bohale ada tamu betala umang hale metemeng si gunca pade hale metemeng si gunca pade ada tamkat pangkai meliun watetrobaton labaatun lamrugo sabi ada tamkat pangkai watetrobaton labaatun lamrugo sabi bala kedua Tuhan lepetran raja yang zalim di dalam negeri hanale ade petimang hukum rakyat dum eng ong dusun ngendigle balayang kele Tuhan putron oh gecok nyawang iman hanale oh gecok nyawang lah nyawang iman hanale oh tubit nyawang di dalam rukun iman benjiplung wahai ya Rabbi oh tubit nyawang di dalam rukun iman benjiplung wahai ya Rabbi oh tubit nyawa
rukung iman beji plung wangi ya Rabbi makin si ura makin tolaju ngon pintu kubuhan aleji oh makin si ura makin tolaju ngon pintu kubuhan aleji oh nyawang ji etron lam paru-paru menyangai tungku umukawo menyan hai tungku umu getanyo pika awo